plane to follow Magneto and, I can't believe I'm even saying this, the Statue of Liberty. We've prepped a Hulk-proofed vehicle to take you to the Statue of Liberty. Wolverine will meet you there. Sad smo kao Hulk I kako se zove, Dr. Reed Richards, a tamo nas čeka Wolverine. I hope those guys are all right. It must be weird seeing something bigger and greener than yourself stomping around for a change. Hey, Bruce? Don't worry. We'll take Lady Liberty down and get you back on top in no time. Eto, već sam se kupio sve plave. Mislim, sve mi nisu toliko važne ovaj skup. Eto, pustio sam 3 plave. Ali to je malo. You guys sure took your time. You ready for our little field trip? Dobro. Ja bih htio samo da razvučim sve automobile. Evo nas nazad. Znači ni bar ne znam šta je to bilo. I can't believe I'm even saying this, the Statue of Liberty. Ja sam zbog toga morao da restartam kompjuter jer nije kao ništa mi se pokrenuo. We've prepped a Hulk-proofed vehicle to take you to the Statue of Liberty. Wolverine will meet you there. Mate, nema veze. Jo? Šta? Ili si skočio? Handy having these fall recovery drones around, hey? I hope those guys are all right. It must be weird seeing something bigger and greener than yourself stomping around for a change. Hey, Bruce? Inače to je skupiti... Don't worry. We'll take Lady Liberty down and get you back on top in no time. Ali ja nisam slučajno pao. Kaži da ti mali. A daj sad sam jedan manje pokupio. Eno ga tamo Wolverine. You guys sure took your time. You ready for our little field trip? Dobro, sad neću ništa, niš tam. I krećemo u malu avanturu. Roxxon undisputedly leads the world in energy production. Its power plant, located a short distance from New York, is rumored to contain some kind of experimental reactor core. Come, my mutant brothers. We need to core this nuclear plant. Mystique, Mastermind, Magneto. Hulk, be careful! She's a national treasure! And her hat is really pointy! This day just gets better and better. Prije svega, videli smo Magneto je uzeo kao onu statu, a Reed Richards sad ne želi da je pobedi zato što je, kaže, nacionalno blago. Sada mi moramo da pobedimo Magneta. A tu su Mystique i Mastermind. I ovdje je velika prednost You said it, bub. jer on može ovdje da prolazi kroz ovo. A ne znam kako se to zove. A ovo zeleno, kroz to može prolazi. That switch will need some kind of weapon or sharp object to trigger it. Daj, bežite.
Ajde, Wolverine. Ajde sad da se pretvorim u nešto drogirano. You can alter your shape into something you... Sorry, I guess I just snapped. Zanimljivo. I must fight. For the sake of nerds everywhere. Ovo sam već preradio. Ne, pa si ne crkneš. Ajde, crko sam. Da, samo sad nam treba ovdje put. Unit support structure. Tako. Halo. Neću još to da otvaram. Postao sam bolji u ovom skakanju. A, ovo je posao za njega. Hulk je sad tu. Ali tu je i njena ruka. Aha. I don't get it. How did that burn a metal statue's hand? I actually have a theory about it. Don't actually care, bub. Sad smo se opet okupili svi ovdje. Veži. This could be tricky. We need to figure out a way to get across. Tako. Ha, odgurno me Hulk. A, kapiram. A, uspio sam. A, ja i zaboravio sam, za njega postoji drugi put. Vidite, ovdje ima ova kanalizacija kao, pa tu može se provući. Ima baš dosta neprijatelja, znači nezgodno. Ajmo, Hulka. Njega se ništa ne boli. Ne želim ja još uvijek. Znam da negdje to može se isključi. Ajde, Wolverine mi treba. Eto, vidite trik. I sad možete pokupiti pare.
kažem, s ovim parama tu ne možete ništa pokupiti. Ali, ajdemo mi sad u lift. I ako vas zanima ova kanalizacija, to vas samo prenese s onog dijela gdje je ona kontrolna mašinica koja vas prenosila preko one bare. Ne znam sad kako to vam objasniti. Ja sam Hook. Stay clear of them unless you want a 10,000 volt surprise. Moram da trčim brzo. Brže od mene. That ought to get the second one moving. Lele. Kako ću ovdje uspjeti? Ne. Tako se skupjaš. Trči! Trči, Wolverine! O, uspio sam. Sad, da vam kažem, ovo je nemoguće se preći. This might require some extra muscle power. Odmah vam kažem da ne pokušavate, to sam ja milion puta pokušao i nisam uspio da pređem. Daj bre, si normalni. Nemaš pojma. Nemam ja pojma. Dobro. Trebam polako, udario me na početku. Trči. Tako. Sad su svi ovdje. Dobro. Idem gore na stepenice, da vidim što ima. Pusti se. Ti si naelektrisovan, a? Ajde, tebe da ubijemo. Nuclear fission reactor. I built a miniature one of those for my second grade science project. Ela dá. Sam treba ovaj ovdje. Otprilike smo pola puta u čudu igra. Vidim jednom tamo plavu particu, stvari dve plave partice ide. Jedna je ovdje. Da, evo je. A druga je ovdje. I ajde dalje. Crush you with this copper-clad footwear. Hey, watch it, bub. Get off! Hey, we're inside the statue. You know, I've lived in New York all this time and I've never been inside this thing. Allow me to give you the tour. Beginning our attack run now. Net je teo kao da nas ubije tako što će nas gazi, ali on se pustio u njenu statue njegu. Sada ćemo mi probati da pogodimo magnet. Skupite pare. Da
Saveujem game, nikad se ne znam što će se desiti. Dobro, priznajem, treba nam Wolverine. I'm surprised anything in this place still works. This junk's older than me. Zanimljivo. Mada ja nisam pokupio još ova dva plava. Joj, ne laži da sam tu pravo pao. Sad nam treba ova iz Fantastične četvrke, Dr. Reed Richards. Vidimo ovo svijetli, što znači će nam treba. 2 dela. Aha. Neki bug. Trebam da povučem. I ovo je jedna od dužih misija, samo znati. I za 2 dana dolazi nova igrica. I ja sam odlučio koja je to. Može prođe ovdje put. Idem ja onda sa Reedom ovdje. Ale koliko ih je. A doktor su najslabije ubije. Mislim, najgore su najslabije ubije. Puta 4 brzo. To, skupio sam puta 4, to je najvažnije. No. Imamo 76.000, fali mi još 14. Gdje ćeš, Hulk? Gledno treba nešto ovdje da se razbije, da bi napravili neku šuntovu spravicu koji se radi. I tekako je šuntovo. Izvinite, kinuo sam. Koliko sivih parica, morao sam da ih pokupim. 92.000 sad imam. Ajde, ti možeš ovo da pocepaš. Idemo dalje. True believer. Znači, ne moram više oko parica. Da se brine... Ja ne verujem, sad pa nisam pao na početku. Mada nema veze, sve je to deo igrice. E sad je važno da ne padnem. Vidite, prva klasa. Kako lep most sam izgradio. Hulk može ovdje se popne? Ne, ne može. Onda će onda stane ovdje. A mi idemo s ovim manjima gore. Watch out for
close. I hear you, big guy. Idemo. Opet onaj mehanizam. Ne! O, jedva sam uspio. Opet za malo padne. Gdje je Wolverine? Aha, evo ga. Dobro je. Tu samo držite dugmiće, ali ne smete u pogrešnom pravcu da držite dugmiće, nego u kom pravcu treba da se krećete, tu držite. Ajde, ovo je posao za tebe. Ne bi teo Hulka da pokušam da pustim da pređe, jer malo je nezgodno. Sad Hulk treba da razruši posljednje dijelove našeg mosta, ne mosta, aviona. Ne, opet si pao, ja ne verujem. Ovaj mnogo pada. Ne, nemoj opet da padneš. Daj samo pokupimo ovo i bežimo odavde. Bližimo se glavi. Kako? Taman sam mislio da ću upadne. Pomozite mi malo, vas dvoje. Nisam ja za borbu. Ali ipak se bolje borim nego vi. A, vidi. Lava. Šta bi mogo ovdje? Aha. Joj, Hulk, gal ne možeš nju da pokupiš. Da vidimo gdje će struja. Very nice. Samo trebam... Greetings. I am the Mind's Master. You can call me Mastermind. Borimo se I have protiv the only Masterminda. truly unbeatable mutant power to control your mind. Sad će vam kontroliše mozgove. A primitive mind. So easy to control. No! You can't turn me into a monster. I won't let you. Logan, Mastermind is making you think we're your enemies. You've got to fight back. Saveram samo game da se bijemo protiv Wolverina. On je jednostavan. Moramo padimo sad skače nam na glave. A znam kako ovo ti radi. Ja ne znam kako ovo ti radi. Tako sad samo da se oslobodimo kontrole. What happened to me? Are you okay? Mastermind took control of you, Logan. Reed Richards? Perhaps a more scientific mind will prove more controllable. He's pulling the same stunt again? You gotta fight it, Richards! Get back. Get away from me. Eto kako.
To je to. I didn't... I sad je What najgore. happened? He took control of my mind? Wait. The Hulk's a man of two minds. They will both now belong to me. Bežimo samo od njega. Upaj ga. Nemoj me biješ. Samo jedan će ti prašiti po misu. Protiv najjačih, uglavnom. No! I'm destined to master you all! Ah! Ne stoji. Look, down there. Magneto has exposed the nuclear core. Off with her head! Excelsior! I ništa, to bi bilo to od ove epizode. Izvinjam se zbog buga na početku, ne znam stvarno što je to bilo. Sve samo na kraju smo se popeli do kraja glave i on nas je izbacio. I u sljedećoj epizodi ćemo se boriti protiv Magneta. I vidimo se do tada. Poz! I ljudi, ako vam se svideo ovaj klip, ostavite like, share, subscribe za još ovakvih klipova i još veće zabave i vidimo sljedeći put. Poz!